دوستان کارتاکیلا زنده بدای هیچ خیل شده من نمیدونم میدونی چهرهش حالیش کدای واه من باید تیز بگریزم اینجا یا با هر دشون چهرهشون حالیش کدیان زهرا هم چهرهش حالیش کدای زهرا هم زندگی میکدای چی؟ زهرا هم زنده های؟ از کمیسر هسته که دوستان اگر مباد و زهرا قطعی کارتاکیلا شما دیدین در امورا خبر کنین حوزی یا چهره شون حالیش کدیان ما بینیم و چه میشناسیم ویا والله شما نمیدونم هجری فهمیدی زهرا زندگی میکدای من هم بسیار حیران شدم زیاد دملو من گفت که دملو زیو نه مراد کمیسر هجری اگه جو فهمیدی که دملو زیو زندگی میکدای هجری ای تعریف نکدگی دملو زیاد کارتاکیلاس بده همه خیلی آدمای ما همه را تفتیش کردیان مراد درباره زهرا یگان معلومات نیافتیان میدونی کداوجا مرده هم نبود کارتاکیلاس چهرهش حالیش کردن یگان دختر هم نیافتیم اما با فکر من همیه که اید از زیاد گریخته نمیتونن در همی اطرافمونای با خدا ما تا باوری کلان دارم مراد تو قهرمانی مایی این آدم چی گفته ساسا خد با خد در حقیقت در یکدیگرتون بسیار خوب میزبید تو یو کی باشه ها چی بهوداگویی کده سایچ خیلی خونه داری زینب یا ایکو یکدیگرشون ده بسیار خوب میزبن توی کننکاری خیره دیر نگذارن چی؟ اکا یلماز با اجازت شما ما قطعی کمیسر مراد یک شگب زدنیم او زینب تو میتونی قطعی منم گب زنی آخی؟ بیو ایجاته بیو بینم گفتیس از حالی اما تو تمام شدی بچه من خیانت اصلا نمیبخشم بهوداگویی نکه چه خیلی خیانت خیلی که تو دیدی و خیلی نیست چیکار کده سای تو بس که های خیلی حیات های آخیم خی چیکار کده سای ها زهرای ما خیلی نبود کو چیکار کده انتا بسیار علی شده تو خیلی نبودی ها زهرای ما مرا یگون بار نزده بود اوه زهرا ها دگ جوی تو اوزی چی گفتی تو؟ زهرای پیشینه ما میگم زیای پیشینه ها مرا خیانت نمیکرد بس که های ای کاش زهرای ما تو نمیشیدی میفهمیدم خیلی نمی اومدم اینجا بس که ای کارو تو اگر زیای پیشینه تام نمیشیدی یلماز میشید بس یه دقیقه چی گفتی تو ها؟ مو یلماز برای من از صادق بود گاه که زهرا بسیار گپ زده سای برای تو هیچ خوب نمیشه و ای کار بسیار ترسیدم چی کار میکردی ها؟ محکمت میکنم ترا نگاه که خطاحالی هم پولیس میگیری چورم پولیس ما مراد کمیسر ما گاه که کارتاکیلاس جانی مرا نیار کی میبرم ترا یلماز ده تسلیمت میکنم جانی من نراز کی منم میبرم ترا یلماز ده تسلیم میکنم ولی همخه ها همخه تو ای وقت چی گپ زده سی نه یو ما که جو بدونم دیدم من از برام تسلیم کنم هر دمونه یلماز ده کو بینیم کدام مونه میقپه ها اوری نمیکدگی ده بسیار من ده تعریف نکه برا گپ زن تا گنه از میبینی مرا برا بگو بینیم کو بس زهرو یلماز درباره بسیار یک چیزی مهم به ترا معلومات میتم معلومات میتی زینب نکه ای کورا کارتاکیلاس هسته کو یعنی در استانبول آدمی تسلیم نمیشدگی خیلی او پروفسیونال نی جنایتکار وای من و یک قپیده پیش عدالت تسلیمش میکنم اما چی بود همه آدم جنایتکار هسته کو زینب
Tıbat. Homa. Zehra mahkam mekadi. Çi? Ne aslo. Yani tamam. Ertakilas cinayet kadam etuna fakat Zehra mahkam namekine mikhina meshawa. Gunoh nadora. Dayıca çi gap shidisas shuma yagon fikr dore? Eti khab ke dana mefhamidagi chizot bini tana khalon और तो जो रसदास की मोगा ज़्यादा ना में तो नहीं दर्जे यलमाज़ ज़ाइनब अब फामों करता किलास हिज वक्त खियोनात ना कदा बद ज़हरो अब फामोनश दरूग में गई थे दरूग में गूं खाप के दरूग ची ताकिला ज़हरो अफान में कना नए फान ना में कना ए दोस्तों चिशिदे सज़दाई जामा ही चियाना फामिदे साम करता किलास या उदामे खियोनात कोराई नए फामिदी Takilas ya odami dupa durustay. Kartakilas nafrat dorum. Bad nabin vaya vay dixtari amakita bisyor nagz mebina. Nagzش nabina. Mon nagzش bina. Zaynab Murod chishide sazdayja. Shumo darboray Kartakilas bas kadese. Zaynab jon dixtari amakita mon man vay soxtakora qapida adolada taslim eknam. Ira ya taraf mon. In ma'lumoti medonistagi ta bugu darboray Kartakilas. Didi Kartakilasa. Yani ma'lumoda हो मालूमोत چی یلماز جون این مراد کمیسر بسیار یک آدم بزرگ دختچه مانندی کدیس است شما رنگی نشین مایلی من دیگه کار ندارم باید خدمت مانندی میکنم ما قطعی مراد ای زمین تا آسمان فرقیه داریم ما هم رنگی که اویلدار شدنیین اجازت نده که ترا ایره بزنه اصلا اجازت نمیتم زینب من حوزه در سین سالی زنگیریم زینب اویلا برپا کردنیم لطفا شما قطعی آدم گشته ای فکرتان نگردین من قطعی دیوانه چیکار دارم من تماما آدم دیگرم اصل رنگی مراد نمیشم زینب تو شرم نمیداری ای گپاد یلماز خب که بچه رشک نکه گوش دارم زینب جان دوام بده گپا با ای آدم هم دخترایی هستن که خاندار شدنیان قطعیش اوری میگوی زینب نکی ای آدم خاندار شدنی نیستای ها راست میگوی تو ای آدم خاندار شدنی نیستای شما هم باید خاندار شوین عیناً ما بسیار تیارم زینب روزای خوش مراد بست یمینو تو خیر رفتن نمیتونی بست مراد بست میبینی من نمیوک دو دیست که قطعش خاندار شوم یه چیز حس دارم یا الله شگر بهودگویی نکی یلماز بس یه دقیقه زینب نمیوک دو دیست نمیفهمی من باید تکلیفی خاندار شوی کنم چی میگوی تو زینب یلماز بشی همیجا از من میوم ها زینب من نمیوک دادم خنه نمیوک دو دیست یا که من نادرست فهمیدم توغری میگوی ترا نمیوک داد بسیار زور شید نکی من شاهدم تمام هجری بسیار من خوشبختم زهرا زندگی میکدای امیدوارم به نزدیکی میبینم ویا بسیار یادش کدگیم انشالله سنم انشالله داملا زیا هم زهرا همه گیره هجری اینا دیدگی خانه مون هست کو با فکر من همو خانه را ما باید بگیریم برای که خاننگی شما هم اجازت نمیتین خانه تون دمره خاننگی ما هم اجازت نمیتین در خانه شما موندنه وای خانه محقوق شد همو خانه را بگیریم چی میگویم تمام میگیریم سنم جان اگر تو بخواهی من در همه جا زندگی میکنم فقط که تو باشی بس هجری جان بسیار رومانتیکی میدونستم هم خیلی گفتن تا چه خیلی خوبه جنگاور دامادمون میشوه سنم با قطعی هجری گپ زده است جنگاور دامادی ما نمیشوه قادر نمیشوه برای چی نشوه جنگاور دامادی من شوه جنگاور داماد جانم گفته هم خیلی تو نمیگفتی زنک جان عصبم ویران نکه قادر لطفا تمام زنک جان تمام عصبات ویران نمیکنم من آدما را خبرگیری میرم بگه خونه دا میبینیم تمام یا الله یعنی جنگاور دامادم شوم گفته من چی ارزو میکدم هم خیلی قسمت برآمد یا الله یا ربی
санам ту чӣ гаштесай да иҷа қатъи домоди ҷанговарат хона кофтесем хона кофтесен очаҷон хавотир наше бисёр наздикии шумо да як хона ёфтем ҳами раҳ поён фурӯен ҳами раҳ қатъи ростаки бирен 25 минут раҳай не ин хел намешавад ман духтарама ҳеҷ ҷо раво намекунам модар гоҳ ки ҳиҷрӣ агар қатъи санам хонадор шидан хоҳӣ миёи қатъи мо зиндагӣ мекунӣ тамом модарҷон миём ҳиҷрӣ хонангии шумо ҳичӣ намега хонангии мо чӣ мегуфт ҳами як маҳалла дай ку ҳичӣ намегӯянд санам духтарам биё барем хонада камтар дам бигирем ки асабои ман бояд камтар ором шавад як дақиқа очаҷон ман бояд ай ҳиҷрӣ иҷозат пурсам чӣ чӣ хеле иҷозат мегирӣ ай ҳиҷрӣ ҳиҷрӣ ман қатъи очаам рафта метавонам иҷозат метӣ астағфируллоҳ санамҷон модарҷон мон чизе бига ҳамӯ ҳиҷрӣ иҷозат метӣ ман тра пурсидесам тамом санамҷон бира рафта метавонӣ ман тра иҷозат додум ку о ҳиҷриҷони ман модарҷон ай ҳиҷрӣ бисёр як домоди хуб мебироя хай не хай дигар чӣ бугум о биё бирем тез рафтем шукронаи аллоҳ ирӯзда зӯҳро сарте дастма ту барои чӣ хелӣ кадесай мо навъя дигаримона ёфтем чӣ бай хелӣ мекунӣ ту як хиёнаткорӣ хиёнаткорам хиёнаткор нестам дидам худаш яке даст да дасту монд ман дастоша мешканам тамом оромша медону мешканӣ фақат ҳози проблемамон нест елмаз набояд моро бифаҳма мо бояд эҳтиёт кунем майли зиё ту чӣ хел як одами нофаҳм шидаи мо ҳардумон чеҳрамона алиш кардем бина ҳам моро айгиҷо мешиноса чӣ хел мешиноса меқапам моро медонам мо бояд боз ҳам бодиққат бошем хонадор шавем бисёр хуб мешавад мегӯм мегӯй хонадор шавем ҳо хонадор мешавем ки агар мумкин боша худи ҳозир ҳозӣ ҳо мо чанд сола хонадор шида натонистесем зӯҳро айсу унал комиссар бисёр ғам дод айсу сухрот бисёр мо ғаммон дод ҳамаи бефара шидам хонадор шавем халос шем қатъи ту хонадор шиданем зӯҳро ман гуфтанием ки яъне бисёр вақт гузашт бисёр вақт гузашт 4 сол шида хай намедонам зиё чира намедонӣ ман нафаҳмидам ки яъне мегӯм як чиз намераса чизи хурдакак намераса чӣ норасоӣ дора ки қатъи ман хонадор шидан намехоҳӣ ту румда гап заҳа ё ки мана дӯст намедорӣ ту чӣ ира ман да чӣ хел раво мебинӣ зӯҳро ман хиёл мекардам ки ту мана дӯст медорӣ зиё тура дар ҳақиқат чеҳрата алиш накардиян ҳамаи ҳамин ҳуҷайраҳои сарта алиш кардиян тура тамом чеҳра маъқулат нашид акман дай гапора мегӯям нигаҳ ки шаҳбачара чӣ мега бо тамом илтимос дига мана азоб нате домлозиё ту дар ҳақиқат беҳудагӯӣ кардесай гуноҳи ман чӣ будам бугӯ ку гуноҳи ман чӣ буд фақат қатъи ту хонадоршавӣ мехостам ман худма дар ин ҳол дида наметавонам офарин зиёне ки ба ин феълет нигоҳ ки иса дӯст доштам қатъи духтар хонадор шавӣ чӣ кор мекунӣ чӣ кор мекардӣ беақл я таклифи хонадоршавӣ мекунӣ таклиф кардам таклиф накардам магар таклиф кардам ку не таклиф накардам биҷум тез магазин бира барои мана як чалаб хар биё биҷум агане биҷум зиё чира ажда дорӣ биҷум зӯҳром ай ҳамон рӯзе ки тура ман дидам фақат тура нағз дидам дар ҳаёти ман фақат ту будӣ фақат орзуи ман қатъи ту зиндагӣ кардан буд тура дидам ман
گپ دراز نکه تکلیف خانه‌دار شوی که جوابش بگی تمام. ای واه زهرای خیلی نبود. چی زهرا نیست چی ها؟ زهرای من خیلی نبود. بجم زیو. تمام. در روزهای خوب و بد، در روزهای بیمار شدن و ساز شدن. ای زیو. تمام اگه نه ای قصر سیمای تو قطعی من خانه‌دار میشوی زهرا. نه نه ای چیه یا چالای تیلو تو منو به امی چالای مای دهک تکلیفی خانه‌دار شوی میکنی زیو. چالای ارزانک به انصاف ما یک معاش خدمت دادم را گرفتم. من این چاله را قبول نمیکنم. خیلی نکه زهرا جان من ترا بسیار نغز میبینم. خودت نگفتی که هم خیلی چاله بیار خانه‌دار میشیم. ای زیو تو چه خیلی باید چالای مای دهک تکلیفی خانه‌دار شوی میکنی ها؟ همین سوال بسیار سری من گران کرد. داملو را یافته تیز پرسیدن در کورای. یا الله جواب ای چی باشه؟ من کار ندارم برای یگان چالای کلام بخر بیامنده. زهرا از ما یک جا میام خیلی چالای کلام تو میگفته گیره ها؟ من کار ندارم یک جا میوی برای بیاو یگان چالای کلام بخر بیامنده. بین یا الله رو پرم دا برآورد داملو را. یا شگر اول ندارم دزدی کنه میگوی کاری میکنی نمیکنی من دا یک چالای کلام بخر بیو. یا الله من دیوانه میشم چیکار میکنیم دختره ها؟ داملو یک سوال دارم من. هجری میشه من نجات بده همی درد. سوال داره این داملو. هجری این خانم ابو فهمان تو یک از تکلیفی خانه‌دار شوید کرد تا اگر رد کنی جایزه یا که نه؟ جایزه؟ جایز نیست. جایزه؟ هجری همی داملوزیو را تو بفهمان لطفاً. دختر وقتی که ترا 4 سال و 1 ماه جدت کرده گیره باید چالای مای دهک تکلیفی خانه‌دار شوی کنی جایزه یا که نه؟ داملو زینب خانم شما را زیاد گفته. جایزه؟ جایز نیست. داملو زینب خانم شما را زیاد بدن تو نمیدانه. بدانه دانستن گیره چه کنم هجری؟ اما یا که تو هجری نگفتگی ها؟ چرا من دا نگفته؟ من چه خیلی میفهمونم زهرا سری من بسیار ویرانه. زهرا گفته؟ داملو زینب خانم شما زهرا گفته؟ زینب میسی زهرا ای. چی؟ خیلی دیدی نه هجری هم تا نشناخت. تا هم چهرت علیش کرده خرکتر تم علیش کردگی. منم نفهمیدم تو چی بای خیلی شیدگی ها؟ ای هجری ای داملوزیو را یگان کارش توغری نیست توزی. ای هجری من ای سحر اکی عذاب کشیدم. ای دختر ای سحر من دوانده است تو اینم جرا ما اومدم اوزی. من کار ندارم تا بگه یک دانه دیگه چالای کلان میخری میای. داملو همه چی هم میفهمونم همه چی را میفهمونم من چی کار میکنم ها؟ یا الله ای خدا ها. سمی سازی ها؟ یعنی چی بگم سازم کمیسر ساز خوبم. مانی را میگوی در رود بنزین شویدگیان سیدگی خیلی کارتکلس زنده بودن شما دانی ها؟ یک کمیسر ای پلیس یگان خبر است یا پلیس کارتکلس قبیده میتونه؟ اگر این کارتکلس مرا بیوه میکشه در سمی ما هستم کو کارتکلس را نقبیده ما او را میقپم. من ترا نجات میتم یاردم میتم در کار سمی. کمیسر شما چی گفتی؟ هر زمان میتونم یاردم کنم. بسیار خوب. همین کارتکلس یک دوستی نزدیک داشت کو شوکت یاردم میگورم در کارای وای اوزی نیست کمیسر خیلی نیست یعنی ای کانونی دیوانه ترسیده ریخته رفت. کانونی دیوانه ها من شما را بفهمونم شوکت دیوانه ای کو
либосои ҷанговарро пӯшид. канони девона ба либосои ҷанговар қапид Шавката. Баъди Шавкат грехта рафт мана накиша гуфта. канони девона зидаг ҷой намедонам валлоҳи чанд рӯзае надидамаш. баъди Шавкат якиҷо биёвем номерои телефонша дорӣ ту? сар номерои телефонша дорум ане ки занг зада намешава барое ки телефонша ин наманда монда рафтагия девна. кубитаи телефонша тез биё. и бисёр кормо осон мекуна олӣ. нигоҳ кун Сами. чӣ гапи задесем дар байни худмон мемонад тамом. агар дар ягон ҷо ҳами гапҳои задагимон ман бифаҳмам камтарак тра пешаи картакелас ёфта мекишем худам. не нигоҳ кун ту барои ягон ҷо як ҳафта дафша дар чашми ягон кас нанамо фаҳмидӣ. биҷим бидав тез биҷим бира ина мерамӯзӣ биҷим дафша тез суми чойта ман хидметам биҷим. картакелас бародарҷонама так мурди картакелас тура ман пешаи мурод меқапама баъд рӯ парои Зайнаб мебурам ранги қаҳрамоно абқати ман хонадор мешай мегум. хай коро ҳама хел шид ҳиҷрӣ духтари маскагӣ Заҳро буромад. медонам ҳайрон шидӣ не ки дар ҳаёт ҳам хел чизо мешавад баъзан. хай ҳам хелай домло як савол дорам. ҳиҷрӣ ҳози ман тура ҳама чиро фаҳмодам бо чӣ савол дорӣ? домло фарз кардем ки ман як дивайник дошта бошам. ранги ман як одами дига боша. дивайник ма кадаги савобош дар худаш менависанд ё ки ман да менависанд? дивайник ҳо домло дивайники ман. яъне дивайники медонистагид? ҳо яъне ки ай ман ё аллоҳ мо як чиша ҷавобша дода наметонем. агар дивайник дошта боша ман чӣ хеле саволоеро ҷавоб метавонам. магар ҷоизай домло? хай гӯш кун ҳиҷрӣ дар иҷа як коре мешавад ки мумкин ту дам нафора. домло манам як савол дорам метавонам пурсам аз шумо? дивайник очирата нигоҳ кун. аввал ман мепурсам то очирата нигоҳ кун. домло манам дар бораи ҳамин пурсиданӣ будам. як мусалмон дивайники хича гапзанӣ намона ҷоизая? чӣ? хабка дивайник ман чанд бор тура гуфтам вақте ки ман омадам савол пурсидам ай домло ту домло омада нороҳат накун фаҳмидӣ. мо ту фақат ози савол додесай ман да ҳеҷ очират наметӣ ту. идофа ки ман мепурсам. не ман мепурсам. манда чӣ ман мепурсам? не ман мепурсам. домло я одам дар шаби хобаш гуноҳ куна фардо рӯзи қиёмат ҷавобгӯ мешава? и домло дар хона проблема боша зан бигирӣ ҷоизай? чӣ? домло як мусалмон дар хонаш панда парвариш куна ҷоизай магар? чӣ? домло як одам агар ба техника мубаддал бигардад ҷоизай магар? чӣ? ҷоизай домло? ҷоизай домло? ҷоизай домло? домло ҷоизай? домло магар ҷоизай? ҷоизай домло? домло ҷоизай? не ҷоиз нестай. не ҷоиз нестай иҷрӣ. домло чӣ домло магар дивайник мешава? худованд моро якта офаридай чӣ дар кораи дивайник модаҳа? илтимос ҳиҷриҷон савол натети дар бораи дивайник бугуфта буд сарма вайрон кардӣ. дивайник доштан ҷоиз нестаю? ҳар як инсона гуноҳи мекардагиш ва савоби мекардагиш дар худи ӯ нависта мешавад. машаллоҳ домло ҳама саволда ҷавоб метиҳад. камолҷон хушомадӣ ҷон чӣ мехоҳӣ? ғайр аз тура хушбахт кардан дига ҳечӣ намехоҳам мелис. рӯзе ки офисаш ба ҷош омадай бисёр одами хуб шидае. чой кабуд мехӯрен ё ки чои сиёҳ кадомша? ай ҳамон рӯзе ки ҳам қад зиндагӣ кардам ва ақлам дар сарам омад ман вабше одами дига хел шидагиям мелис. ваҳ камоли сиёҳ ту вабше одами дига хел шидане ки дар ҳақиқат. илтимос мелис баъди дига мана камоли сиёҳ нагӯ. камоли ҳозира. камоли ҳозира? бисёр хуб шид не ки? ман медонам ки бисёр вақте ки ман тура ғам мета мегардам барои ҳамаш бахшиш мепурсам мелис.
خیلی کمالی حاضره باشه جانی من فدایت. ملیس تو من هیچ وقت لایق ندانستی. من بسیار خیرگی کده ترا غم دادم. نگاه کن جانم. یا همش در گذشته ماند. با فکر ما ایادمون بروریم یا میشه با فکرم. ما در گذشته ماند. میدونم ملیس تا حقی. یا الله ای آدم چشیده باشه ای در حقیقت علی شیده است. خیلی برای همه کارام ملیس دیگه هیچ وقت را ناراحت نمیکنم. ای پیشت نمیبرم و دیگه دوستت نمیدارم. چی؟ من ترا مجبور نمیکنم ملیس. تو بسیار دیگه آدمو دلایقی. کمال سیاه یعنی کمال حاضره تو چی گفته سعی خودت میفهمی یا؟ التماس ملیس این قرار را بسیار فکر کرده بعد برآوردم. دیگه ای پیشت یگان وقت نمیبرم. چیه که ای پیشم نمیبروی من بخواهم برآمدن میگیری. ولی در حیات بسیار چیزای خوب انتظار تای ملیس و خاطره ای بگم شده است. او روزایی که مجبوری غمت میدادم ای پست میدویدم دایا داری ملیس؟ چی؟ یعنی که ترا دیگه هیچ وقت ناراحت نکنم ملیس. میگم امخه اری دنیا با بسیار چیزای بوده که ای عشق دستاستر بوده ملیس. ای تو چی بهوده گویی کده سای؟ کمال سیاه بخت بیا تیز. تو کمالی سیاهی فهمیدی؟ کمالی حاضره را ایادت برور فهمیدی؟ ترا برای غم دادگیم بسیار وجدان من عذاب داده است. در این دنیا بسیار چیزای خوب ایالی در پیش ترا انتظار ای است که دیگه نمیخوام شنیدن. در بحر بدگی ماهی را میدانی و یا چه زندگی میکنن؟ اگر علفای هم تگی بحر نباشه میدانی و یا چی میخورن؟ بس که خب که دیگه نمیخوام شنیدن. التماس میکنم بخت بیا کمال سیاه. تو کمال سیاهی یگان خیل کمالی نو نیستی فهمیدی؟ من میخواهم که تو کمال سیاه باشی. ولی در حیات ما بسیار چیزای خوب انتظار ملیس. ولی حرکت کنی بسیار چیزا را صاحب میشه ملیس. اگر ما یک دیگری منجد شیم بسیار خوب میشه برای هر دومون ملیس. ولی من ترا میفهمونم مزبه. تیز بخت بیا. برای خوشبخت شدن تو من همه کارا میکنم. تو کمال سیاهی بخت بیا. بسیار کارای کده بودم همش روی آب آمد ملیس. من میرم ایت ملیس. منم بسیار ترا غم دادم اکا ایت میرم ملیس. بخت بیا ای بچه. بیست چیکو کده سی اکا میکشی ملیس. ملیس بیست کمال سیاه بخت بیا میگم. تو کمال سیاهی بخت بیا. آرام شو ملیس سر تین منه. ملیس بیست. برای طرز حیات من خوب کردن با شدت کار میکنم. بخت بیا. ورکده سای ای چی سروس مگیه یا؟ کمیسر کارتاکیلاس ده حیات بدای. ده حیات بدای من دیگه ده ایجا استودا نمیتونم. الله جزا تبتیه تره. ها راست میگوی. بگری منم ده ایجا بسیار نگرد. اگر کارتاکیلاس بقپد عاقبتش خوب نمیشوه. این نه اقلان کمیسر شما هم خیلی نگین. خیلی همه خیلی. شوکت ندیدی ای سر زنگ زدی سم نمیومش. شوکت ای ترسای کانونی دیوانه را ایجا گریخ رفت. گریخ رفت؟ تمام من گریختم. شوکت تو چی خیلی آدمیه؟ کویا زنگش بزنم در کجا باشه ای؟ شوکت از زنگ بزن. در آخری کار کارتاکیلاس زنگ زده است. بگه ده یک سورپریز خوب دارم تده. به قریبی ترا من به دست میگیرم. بعد رفته زینب تکلیفی خانه‌دار شوی میکنم. ته زنگ زدن دوام دادن کارتاکیلاس. من ترا خودم میوم. یا الله ای آدم کجا رفت ها؟ تلفنشم جواب نمیتیه. من رفته زهراده یک چالای کلام بگیرم. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, bir Müslüman olarak en büyük gayemiz Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. Elbette şeytan nefsimize hoş gelen kötü şeyleri
bize güzel göstererek bizi doğru yoldan uzaklaştırmaya çalışacaktır. Ama biz Müslümanlar şeytana ve nefsimize karşı her zaman tetikte olmalı ve dua ederek Allah'tan yardım istemeliyiz. Allah'a yapacağımız en büyük dua ise ona verdiğimiz kulluk sözüne sadık olmaya çaba göstermektir. Evet sevgili kardeşlerim, biz aciz kullar için Allah'a sadık olma konusunda en güzel örneklerden biri Hazreti Ebubekir'in hayatıdır. Bugün sizlere Allahu Teala'ya ve Resulüne sadakati ve koşulsuz teslimiyeti sayesinde Sıddık lakabını almış olan Hazreti Ebubekir'i anlatmaya çalışacağım. Hazreti Ebubekir ile Peygamber Efendimiz arasında çocukluklarından beri çok güçlü bir dostluk vardı. Hazreti Ebubekir, Peygamber Efendimiz bu dünyadan ayrılıp Rabbine kavuşuncaya kadar onun yanından hiç ayrılmamıştır. Peygamber Efendimizin en sevgili dostu, en büyük destekçisiydi. İslamiyet öncesinde o da Peygamber Efendimiz gibi cahiliye inanışlarına karşıydı ve putlara hiç tapmamıştı. Peygamber Efendimiz kendisine peygamberlik görevi verildikten sonra insanları İslamiyet'e davet etmeye başladığında Hazreti Ebubekir tereddüt etmeden iman etmişti. O Hazreti Hatice validemizden sonra ilk iman eden kişidir. Ve hiç kimsenin Müslüman oluşu Peygamber Efendimiz'i onun Müslüman oluşu kadar sevindirmemiştir. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir dışında İslam'ı kime arz ettiysem mutlaka bir tereddüt yaşadı. Ancak o hiç tereddüt etmedi buyurmuşlardır. Hazreti Ebubekir Müslüman olduktan sonra bütün varlığı ile İslamiyet'e hizmet etmiş, insanların hidayetine vesile olmak için çabalamıştır. Mekke'nin en zengin tüccarlarından biri olan Hazreti Ebubekir, bütün servetini İslam uğrunda harcamış, mal varlığının büyük bir kısmını Müslüman kölelerin baskı ve zulümden kurtulup hürriyetlerine kavuşmaları için fidye olarak vermiştir. Başta Hazreti Bilal olmak üzere birçok sahabeyi yüksek bedeller ödeyerek esaretten kurtarmıştır. Peygamber Efendimizin sohbetinden en çok istifade eden Hazreti Ebubekir'di. Ve bu sayede Hazreti Ebubekir'in İslam'ı yaşayışı bambaşka olmuştur. Bütün varlığıyla İslam'ın insanlar arasında yayılmasına çabalıyordu. Peygamber Efendimiz insanları İslamiyet'e davet ederken Hazreti Ebubekir her zaman yanı başındaydı ve Efendimizin çektiği eziyetlere o da ortak oluyordu. Ancak bütün eziyet ve çilelere rağmen Peygamber Efendimiz'i hiçbir zaman yalnız bırakmamıştı. Mekkeli müşriklerin bitmek bilmeyen işkence ve baskılarının sonunda Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e Mekke'den Medine'ye hicret etmeye emretti. Peygamber Efendimiz bu zorlu yolculuk için yol arkadaşı olarak Hazreti Ebubekir'i seçmişti. Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebubekir yola çıktıklarında müşrikler Peygamber Efendimiz'i yakalamak için hemen peşlerine düşmüşlerdi. Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebubekir müşriklerden saklanmak için Medine yolu üzerindeki Serv mağarasına saklanmışlardı. Müşrikler mağaranın yanına geldiklerinde Hazreti Ebubekir müşriklerin Peygamber Efendimiz'e zarar vermelerinden çok korktu. Ama elbette Allahu Teala onlarla beraberdi. Yüce Rabbimiz kutsal kitabında bu olayla ilgili şöyle buyurmaktadır. Eğer siz ona yardım etmezseniz inkar edenler onu iki kişiden biri olarak çıkardıkları zaman ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına üzülme Allah bizimle beraberdir diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş. Sizin kendilerini görmediğiniz ordularla desteklemiş. Böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Efendimiz Serv mağarasında müşriklerden saklanmaktayken Hazreti Ebubekir'in mübarek dizine başını koyarak uykuya dalar. Bu sırada
mağaradaki deliklerden yılan çıkıp da Peygamber Efendimiz'e zarar vermesin diye ayağıyla deliklerden birini kapayan Hazreti Ebubekir'in ayağını bir yılan sokar. Ancak Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimiz'i uyandırmak istemez ve acısından sessizce ağlamaya başlar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz uyanıp vaziyeti görür ve ona neden kendisini uyandırmadığını sorar. Hazreti Ebubekir ise gözyaşlarını silerek anam babam sana feda olsun ya Resulullah diyerek karşılık verir. Peygamber Efendimiz Medine'de muhacir ve ensarın yardımı ile bir İslam devleti kurduğunda Hazreti Ebubekir en hayati anlarında Peygamber Efendimiz'e hep destek olmuştur. Mescid-i Nebevi'nin inşaatında bizzat rol almıştır. Mescidin arsa bedelini de Hazreti Ebubekir ödemiştir. Yine birçok sefer ve savaş öncesinde ordunun maddi ihtiyaçlarını karşılamış ve bütün servetini hiç tereddütsüz İslam için harcamıştır. Efendimiz Tebük seferi öncesinde ordunun ihtiyaçları için ashabını sadaka vermeye teşvik ettiğinde Hazreti Ömer sadaka verme konusunda ilk kez Hazreti Ebubekir'i geçeceğini umut ederek malının yarısını bağışlamıştır. Hazreti Ebubekir ise bundan haberi olmadan malının tamamını bağışlamıştır ve çoluk çocuğuna ne bıraktığını soran Peygamber Efendimiz'e şöyle demiştir: onlara Allah'ı ve Resulünü bıraktım. Bunun üzerine Hazreti Ömer artık bundan sonra hiçbir şeyde onu geçemem demek zorunda kalmıştır. Hicretin 10. yılında veda haccını yapan Peygamber Efendimiz bir yıl sonra bu dünyadan ayrılarak Rabbine kavuştu. Peygamber Efendimizin vefatını duyan Müslümanlar üzüntüden yıkıldılar ve ilk anda ne yapacaklarını bilemediler. Hazreti Ebubekir ise Efendimiz'i alnından öptü ve anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Ölümünde de yaşamındaki kadar güzelsin. Senin vefatınla peygamberlik son bulmuştur. Şanın ve şerefin o kadar büyük ki üzerine ağlamaktan münezzehsin. Ya Muhammed, Rabbinin katında bizi unutma, hatrında olalım dedi. Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimizin vefatı karşısında metanetini koruyup büyük bir hüzün içerisinde olan Müslümanları teskin etmeye çalışmış ve şu meşhur konuşmayı yapmıştır. Ey müminler! Allah birdir. Ondan başka ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve elçisidir. Muhammed'e kulluk eden varsa bilsin ki o ölmüştür. Allah'a kulluk edenlere gelince unutmayın ki Allah baki ve ebedidir dedikten sonra sahabelere şu ayet-i kerimeyi hatırlatmıştır. Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse siz ökçelerinizin üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kim ökçesi üzerinde geriye dönerse Allah'a hiçbir ziyan veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hazreti Ebubekir konuşmasının devamında sahabelere Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetine sarılan doğruyu bulur, o ikisinin arasını ayıran sapıtır. Şeytan peygamberimizin vefatıyla sizi aldatmasın, dininizden saptırmasın, şeytanın size ulaşmasına fırsat vermeyiniz diye hitap etmiştir. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebubekir halife seçilmiştir. 2 sene 3 ay gibi kısa bir süreliğine halifelik yapmasına rağmen İslam devletinin sınırlarını Irak ve Suriye'ye kadar genişletmiştir. Ayrıca fetihler sırasında hafızların bir şehit olmasından sonra Hazreti Ebubekir Kur'an ayetlerini bir araya getirip Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirmiştir. Hazreti Ebubekir yakalandığı bir hastalık sebebiyle 63 yaşında vefat etmiştir ve vasiyeti üzere Peygamber Efendimizin yanına defnedilmiştir. Yine vasiyeti üzerine tüm serveti satılarak İslam devletine bırakılmıştır.
Hazreti Ebu Bekir Sıddık servetini Allah yolunda harcamış ve kendisi çok sade bir hayat yaşayarak daima Allah'a ve Resulüne sadık kalmıştır. Allahu Teala Hazreti Ebu Bekir'e bahşetmiş olduğu bu üstün kulluk hasletini bizlere de nasip eylesin inşallah. Amin. Cenab-ı Allah bizleri de Hazreti Ebu Bekir Sıddık gibi Rabbine sadık ve ona vermiş olduğu kulluk sözünden dönmeyen kullarından eylesin inşallah. Amin. Sevgili kardeşlerim, hak batıl mücadelesi kıyamete kadar devam edecektir. Yüce Rabbimiz bu mücadelede biz Müslümanlara hak yolunda yaşamayı, hak yolunda ölmeyi nasip eylesin inşallah. Amin. Değerli kardeşlerim, bugün Müslüman coğrafyası tarihindeki en acı dolu günlerini yaşıyor. Karanlık dış güçler Müslümanları Müslümanlara kırdırmak ve İslam coğrafyasını kana boğmak için en alçakça planlarını yapıyorlar. Yüce Rabbimiz dünyayı fesada boğan şer güçlerin planlarını başlarına geçirsin inşallah. Amin. Sevgili kardeşlerim, zor zamanlardan geçtiğimiz bu dönemde ülkemiz ve milletimiz bu dış odaklı şer güçlerin hedefi durumundadır. Yüce Rabbimiz asırlar boyunca İslam'ın bayraktarlığını yapmış olan milletimizi ve ülkemizi bu zalimlerden korusun inşallah. Amin. Cenab-ı Hak ülkemize, milletimizin huzuruna, milli birlik ve beraberliğimize göz diken hainlere fırsat vermesin inşallah. Amin. Allah, hak batıl mücadelesinde şer odaklarına karşı canını ortaya koyan, ülkesinin ve milletinin bekası için şehit olan tüm kardeşlerimize rahmet eylesin. Amin. Yüce Rabbim раҳмат кунад ҳамамона. Омин. Худованд дар бораи шаҳидо дар Қуръони Карим ҳама хел фармуд. Кадоме ки дар роҳи Худованд ҷон мебозад, ва ёра мурда наген не, ва ё зинда ҳаямаш. Шумо ин чиза дида наметонен. Барои ҳамаи шаҳидое ки дар роҳи ислом ҷон бохтагиянд дуо мекунем. ай зеҳро беором ша сарма тов додӣ ба худо. Агар мана чалай мехостагӣ мана гира, баъд мебинӣ ман вая чихе нишон метам. Хта ба даст бигие дихта елмаз комиссар ай пастонай ра такроран чала мехара мегӯй. Мелис, агар дар уҷа мешидӣ, афта андоми мана медидӣ, мефаҳмидӣ баъд. Хай мебинем ку мана мехостагӣ ранги санг бори калон чала нахара. Тамом, гап надорам. Э зеҳрое, мана даргирондӣ. Ҳамин такрор чала шарт буд. Ман яксола ойлик мадодумиро харидам. Хеле набуди ку манам нафаҳмидесам тура. Елмаз боша ай паси ҳардумонай. Ҳамин даъвати такрорӣ шарт буда. Домло, ҳиҷрӣ. Напарс ягон чӣ, кори ман буд чӣ. Бояд пирсам домло. Чиай? Домло, ба оби марз таҳорат карда намоз бихонем ҷоизай? Чӣ мегӯй? яъне оби кайҳон. Марз об ҳастай ки та гирифта таҳорат мекунӣ. одамо меган ҳастай ҳама хелай. ҳиҷрӣ ай та гирехта намешава. ҷоизай домло? ҷоиз нестай. ки оби кайҳон барои кайҳонбудагиёҳай. мон ва ё бигирам ба оби хичон таҳорат карда намозшона бихонанд. домло, дар ҳақиқат дар кайҳон одам зиндагӣ мекунад? нигоҳ кун ҳиҷрӣ. байни одамои Америка ва одамои Туркия фарқия дорад. ман медонам одамои Америка дар кайҳон фикр мекунанд ки силоҳ месозанд. ана мардами Туркия боша фикр мекунанд ки дар кайҳон мусалмонҳо зиндагӣ мекунанд. баъд одамои кайҳон будагӣ ҳамаш мусалмонай домло? ва ҳиҷрӣ ти саволҳоро якҷо мегирӣ? дар ин бораи ҳиҷрӣ ҳар кас ҳар хел фикр дорад. баъзеҳо фикр мекунанд ки мусалмонҳо
домлой ҷаноби ҳақ пайғамбаромонро раҳи дур рӯӣ када буд. ба фикри мо рӯӣ кадагиай. барое ки худованд пайғамбаромона бисёр одами бузург офарида шидагиай. баъд домло мусалмон метавонад ба як одами дур зиндагӣ куна, ане хонадор шава. чишиди ҷирӣ духтари дурда ошиқ шида санама партофтай. магар амхи мешавад домло? тоба тоба. санама нағз мебинам. ҳама мусалмон духтарои рӯи дунё ҳамчун хоҳармай. кубес як дақиқа и санам май раҳи дурай барои ҳамин саволоро пурсидесай. майли хай тамом фарз кардем ки санам ай дурай. неки мусалмонай хонадор ша ҳиҷрӣ ҷоизай. ҷоизай хонадор шиданги майли. ягон мусалмон духтаре ки ай раҳи дур боша хонадор шавӣ ҷоизай. мошаллоҳ домло. дар замин дар осмон дар ҳарҷое ки савол дошта бошам ҷавобша мегардонам. ёр одами донишмандай ҳама саволода ҷавоб дора. мошаллоҳ. ҷӯшидаги одам чалагириам қаққин боша. зиё. не. артакелас. не. зоғи сиёҳ. не. احمد شمشک نه کیتا اگه نه چالای کلون خریدی مراد کمیسر نگرفتی گرفتی میگم گرفتی یا نگرفتی خونه‌دار میشه قطیمن. اول چاله راهوی که خونه‌دار میشم. من بسیار شادم خونه‌دار میشم با تو. منم بسیار شادم نغزیدم. خرسندم. ای شوکتی احمق بلاد بزنه. در یک بسیار حالتی تنگی من 2 ساعت چی تراژده دارم در اینجا. عصبی نشه نغز دیدم. شوکت خبر آمد که حالتی وزبین دهی. بعد میام دوام میتیم مایلی. برادرم کنون دیونا من قپیدگی های. در یک انبار من دست پاما بستگی های. اگر حوزی من آمده خلاص نکنی من همه دیونا. برادر جان التماس من یاردم که. برادر جانم شوکت. من باید یگان کار کنم. زهرا باید من یگان کار کنم. مام خطا به دست بگی کمتر. چه خیلی آرام شم زهرا چه خیلی ما. کانون دیونا برادرم همه کشه گفتیسم. شکشتنش گیروایم 1000 بلا آورد به سرمون. خیلی نگو برادر من شوکت. باید من نجات بتم ویا. کدا نجات بتم ویا باید. تمام منم قطید میام. نه ته قطی من اومده نمیتونی نمیشه وای خی. من دختری مسکگی بدن ما یادت برآوردی عجبو. مایلی تمام. باید سر و سیما بشیم. کارتا کلاس. رمان چهدام غلطرانم. بعد همچون یک قهرمان زینب تکلیفی خانه‌دار شوی میکنم.
Zaynab biyo ба падарта як чой дам ки. Чой. Духтарам чикор кардесай? Zaynab, ин суратҳои кира та кашол кардесай? Як қаҳрамони хубай, ҷанговар. Ҷанговари қаҳрамон. Биё Сами. Биё иҷара бин. Биё тез биё саросима биги биё иҷара бин. Азия чӣ шидесааст? Чӣ қад дод задесай, а? Хушрӯ нигоҳ ка бин иҷара чия бин. Кино аи? И одам кияй даҷа, а? Агар курите намебини ҷанговарай. И ҷанговар боша, дар иҷа суратҳош чӣ кор мекуна? Ман ин суратҳоро барои оне ки кашол кардам, ҷанговар дар қалби манай. Ҳама хеле шумо нигоҳ кунед, чӣ хеле қаҳрамонаи. Ҷанговар қаҳрамони ҳамаи моай. И ақлшагум кардагиай. Чӣ? Тамом. Ҳозир ман меом домло. ҷанговар дар ин маҳалла зиндагӣ мекардааст. чашмотонро калон ӯй кунен. Идов хатогӣ намехом. ҷанговар набояд ай дастмон бигреза. фаҳмиден ҳаматон? Натонистен ҳаматонро як ба як мекушам. Эй ҷанговар, ту чӣ хел нағзидаи мана дилша медизӣ? Ману қалбитра айтанат канда мехӯрамаш. Намефаҳмӣ? ҷанговар қапенаш. бо накушенаш вая. ман ӯро ба дастҳои худам мекушам. Ака тра мекуши ман ҷанговар. Марьяма ба тра наметам. Акай канон? Чӣ хеле акай канон, а? Чӣ хеле ака? Акай канон? Ором ша. Силоҳ корбуд намешава. ҳозир ман тра мекушам, намефаҳмӣ? Мурди ту. Бихезен амад, бихезен. Бихезен амад, эй, бихе. Бидавен тез, биқапенаш, бидавен. ҷанговар ҳамин рӯз мебира. ваҳ, и одама би пайдо шид бо. Бисёр хуб менамоӣ. ваҳ, нигаҳ кӣ духтари маскагира. сира бойнате, камтарак ҷиддӣ шав. ишқварзӣ наомадем иҷа, бояд кормона бинем. рост мегӯӣ, ишқварзӣ наомадем иҷа. ҳамита асабӣ шидесай ҳозӣ? О, Шавката да ҳамиҷа қапидагиян. Да иҷа ягон одам надидесам? Рост мегӯӣ, ранге ки канони девона диққати ҳамаро ҷалб карданӣ нест. мо ҳам бояд бодиққат бошем. хавотир наша ишқам, ман ҳастам ку. Та аввал хита наҷот бите. ё Аллоҳ, ё Раббия. дар як оператсияи бисёр хуб қарор дорем. Заҳро, ту хита чӣ хел ҳис кардесай, а? мо ни ҳиссиётҳоро аввал Шавката наҷот битием, баъд мо кори бисёр дорем олиқати ту. мардумо бояд никоҳ да даъват кунем. ёрии туя дидан дар корай, коромон бисёр зиёдай. Биҷум, рост мегӯӣ некиё. Шавката наҷот битием, манам хонадоршавия мехом. баъди туймон фақат ту дига духтари маскагӣ намешавӣ, хонада мешинӣ. дар хона мешинӣ, хонашин мешавӣ яъне. Чӣ? Чӣ хел не?
баъди тӯймон хона да мешинӣ, корои мардакӣ да дахолат намекунӣ. бозӣ да хона маҳкам кунӣ, ма уже қарор додӣ. яъне нами хеле оператсияода намеоӣ, духтари маскагӣ намешавӣ мегӯм. берун биромада магазин пагазин рафта метонӣ. баъд бо мебинем чӣ? баъд яъне гуфтанием ки дигар хеле корои мардакита мепартоӣ ту. чӣ гуфтӣ ту, ҳа? зуҳро чӣ кор кардӣ? Сай ба худ биё. ту чӣ хел манай хеле мардаксифат мегӯям? хая шухид кардем охӣ. ё аллоҳ, домлозиёро бояд ҳаминҷа ман медидам, надидесама? дар куҷо бошад домло? биё ҳиҷрӣ наҷот бите. бача чӣ ба нигаҳ дорӣ? биё халос ки мекишам ози мана. бестен накунен, бестен. одами капа калонен, айба и корова накунен, изо намекашен айхтон. ман ҳичӣ накардам, намебинӣ духтар мана задес аз мекиша озӣ. зуҳро барои чӣ домлозиёро ту мекишӣ, а? мон бизанамаш, ҳоли бачаи дилам назадамаш. ин одам мана мардаксифатӣ гуфт. домло ҳиҷ изо намекашен айхтон, нахоҳад зуҳра хонума бигӯянд ки ту мардаксифатӣ. хай яке ҳам хешухӣ кардам. бес ямину духтари маскагӣ сабр кӣ. бес чӣ кор кардӣ сай ту? мана сарта ҳиҷрӣ, шумоам бас кунен, ҳиҷ зебанда нест коротон. ман дили санама бисёр гарм кардам, гирифтам. шумо дили зуҳра хонума гарм накарден, домло? ин одам ҳиҷ ҳаракат накардааст аз ҳиҷрӣ. тамом ман хеле гуфтанӣ набудам ку. бо санама наген. мон ҳиҷрӣ, шумо мардако ҳаматон ҳам хелен. бес я дақиқа изо намекашӣ хеле мегӯй дар бораи мо. нигоҳ кӯ, ҳолиам гап задест асан. тамом ором ша. бомбар картакилас 2 соат ждату дорум. иҷа бародарат ҳаётиш дар хатарай, ту уҷа кайфу сафо дорӣ. ман ёдаем паса як сообщение дигар роӣ кунам. бародарам киҷо шидӣ ту? одамо ози мана мекишанд. ҳаракат кӣ, мана наҷот бите. бестен я минут, бестен. бародарам киҷо шидӣ? одамо ози мана мекишанд. ҳаракат кӣ, мана наҷот бите. шавкат бародарам омадесам ози наҷотат метам. ҳиҷрӣ, ту дар ин ҷамон моро назорат кӣ, тамом? паноҳи худо бошӣ. шумоам домло. наҷот битиен. ози наҷотат метам. бест. наҷот битиен. наҷотат метам. бест. он кас не чоҳ биданаш мумкина. бародарам, ай ҳичӣ намешава. бародарам. мумкин ҷанговар дар ин наздикиҳо ба ҷо шидагиай. ҳама ҷоро бинен. ҳаракат кунен. сюрприз. ваҳ, ситораҳо. дар як тараф картакелас, дар тарафи дигар бошад зуҳро. ҳардутона яки якҷоя қапидам. то ҳамиҷара будай рӯзи шумо. ку барорен маскоатона. бес я дақиқа, бес. картакелас, беста, бест. аввал зуҳра хонумои куна маскаша. ку бигӯям маската бисёр ман зиқ шидагима. биҷум.
мепаронумозӣ. Тамом бест. Тамом мегирам маскама. Бижим. Чӣ шидес аст, ҳа? диққат бите. ранги гудаку ҷанга ёд натеманда. хта эҳтиёт кун, ноудабарӯӣ накун. ҳаракат кунен, мана кишта найзадан, ҳа, бисёр гап назанен. домло як савол додан мумкин ай? ҳиҷрӣ ҳози вақти ҳамин саволтии? домло да осмон ситораҳо боша, паронӣ ба автомат ҷоиз ай? ҳиҷрӣ кори ҳози мекардагӣ нодуруст ай. домло ман савол додам, бинавис ҳиҷрӣ. навис. ҷоиз ай? ҷоиз нест ай ҳиҷрӣ. барое ки ситора бипарона, дар сараш меғалта. Напарон, ҷанг киштан мона. Ай машоаллоҳ, ҷавоби савол ма гирифтам. Я дақиқа бестен. Тамом бас кунем, бихезен айҷод омад бихе. ҷанговар, ман тра ака мекишам. шаб шаби охиронат мешавад. ё аллоҳ, чӣ шидес дар иҷои бародаро? Чӣ шидес аст? оли сома, таслим шен. ҷаноб Йилмаз гир кардам шона. ҷаноб, ҳардои ситораҳора, картакелас ва духтари маскагира. Ман дастгир кардам, ҷаноб, ман. ҳо, ман дастгир кардам. Картакеласа мегӯй? ҳо, картакелас, ҷаноб. ва Заҳро? ҳо, ҷаноб, ман худам ёра дастгирӣ кардам, ман. ҷанговар, ту чӣ кор дорӣ дар иҷа? ҷаноб, ман Мурод комиссара ёрдамкунӣ омадам. Комиссар Мурода? Комиссар дар ки ҷоҳай? Мурод комиссар дар иҷа чӣ дахл дорад, ҷаноб? Мурод комиссар нест дар иҷа, ман ёра дастгир кардам. ҳардои ситораҳора ман дастгир кардам. ту чӣ гуфтеса, Йилмаз? раҳмати калонту дар ҷанговар, дар ин рӯзои қин тезтар ёрдам монда омадай. ай ҳами як моҳат бубусам. қаҳрамони мо. баъд ту ёд кай ба иқари биё. ҳамин наздикӣ ёдам мешавад, ҷаноб. умедворам ки манам ёд намебурорӣ. гарам хӣ мешавад, ҷаноб, албатта шуморо файрод мекунам. кунен, ҷаноб, шумо манда ҳеҷ аҳамият наметиҳед. ман и Заҳро қатъи картакеласа қапидам. шумо бошен дар уҷа тӯи пӯи гуфтесен, ман ҳеҷ чия нафаҳмидесам. оли хаб ки саросима наша, маскаҳои ҳамин одаморо ҳӯй ки бинем ку киянд. биҷам. тамом, ҷаноб. картакелас, маската ҳӯй ки. бигӣ маската. бигӣ гуфтесам, намефаҳмӣ? ҳӯй кунен мегум сар тиенай маскаотона. тамом, бигирен охӣ, басай. Мурод? Мурод? Мурод, итии? ин манзараро бинен. Мурод, ман медонистам, ҷаноб. одами сирбаҷокан. ман медонистам ки ту чизеро ай мо баҷо кардесай. картакелас, дар охир пайдо шидӣ. картакелас, дар охир дигар гирехта натонистӣ. дастгирит кардам. на коруборо ту ҳамиҷа рабдай. биё ака иҷа, ба ҳафз медароӣ. картакелас бародарам, даста бите. тамом дӯстам, ҷинояткорӣ баст, адолатда таслим ша. ту ҳозир рост ба ҳафзхона мерай, бародарҷон. мерай насиб боша 20 сол мешинӣ, Зайнаб Айман мешава. фаҳмидӣ? фаҳмидӣ, мани бегаҳ таклифи хонадоршавӣ мекунам Зайнабда. ҳеҷ хавотир наша. Йилмаз, орзу нака дига ҳеҷ-чира. ҳо, рост мегӯй, мо қатъи картакелас гап зада Заҳроа ёдмон бировардем. чира орзу накунам, ҷон? ҳаво на пар ва Зайнаба аёдат бирор.
ман барои чӣ Зайнаба ёдам бирорам? Зайнаб ранг ки як ҷинояткор нестай. Зию духтар дар хона шунай, ту бошӣ дар байни мардаку гаштесай. Ин хел нест. Зайнаб манам барои кӣ? Ту чӣ гуфтесай, а? Ҷаноби чӣ гуфтесаз? Ман нафаҳмидесам. Чӣ гуфтесаз? Ку маската биги бинамад? Зайнаб? Ҳамира ман дар назар доштам. Зайнаб? Ту чӣ кор дорӣ дар вақти соат дар иҷа? Истам ки бегаҳ Зеҳро бошам. Не, бида наметавонӣ. Зеҳро Шанлы манам. Не, бовар надорам ман. Ту Зайнабӣ. Ту бояд Зайнаб бошӣ. Ту Зайнабӣ мегум, намефаҳмӣ? И бегаҳ тура бояд таклифи хонадоршавӣ кунам. Не, ту Зайнабӣ. Не, ту бида наметавонӣ. Не, ман боварӣ надорам. Не, ту бояд Зайнаб бошӣ. Инами ту Зайнабӣ. Агар мурам ҳам бовар намекунам. Ту Зайнабӣ. Не, ҷаноби Зеҳро бида наметавонам. Не, ҷаноб. Ҷаноб, бози ман хоб дидесам. Хайне, мо ози ҳамаон дар дуруни як хобем. И чия намедонем? Ҳақиқат надора чӣ? Бием бихезем ай хоб ҳама коро буд шава. Биҷунбен. Ҳамаш ҳақиқат надора. Хайне, ҷаноб, ҳақиқат надора. Вай Зайнаб ая ҳеҷ ҳақиқат надора ин коро. Не, ҳолиам бедор шида наметавонам. Ҳолиам хоб ай коро. Ҷаноб, дар дуруни як хобем. Хайне. Ту Зайнабӣ. Хайне, Зайнаб. Ту ай картакилас тарсида хита Зеҳро гирифтесай. Хайне. Ту нағз дидаи мани. Ту Зеҳро шида наметавонӣ. Не, ту ай картакилас тарсидесай. Ту чӣ беҳуда гӯӣ кардесай, Елмаз? Ҷаноб, и духтар Зайнабай. Зеҳро бида наметавона. Инами картакилас ҳами духтара бисёр тарсондагия барои ҳами хича и Зеҳро гирифтесаз. Хита Зеҳро наге. Ба худ биё, Зайнаб. Ба худ биё, ту орзуи мана шикаста наметавонӣ. Не, ҷаноб, мо ҳолиам ба фикрам дар хобем. Не, набояд ихе бишава. Мурод, авлодам, чӣ ба тои рӯза нагуфтӣ ки картакеласӣ? Ки ба ай ман ба ҷо кадӣ, а? Ҷаноб, и чихелик, Мурод, и картакеласай. И картакеласай, инай боша, Зеҳро нест, Зайнабаи. Бовар кунед, и картакеласай, ҷаноб. Елмаз, агар як беҳудагӯӣ дига кадӣ, тура ба ҳабс мекашам. Ай ҷайса, набояд шумо ҳеҷ чира ай ман ба ҷо кунед. Майли, Мурод? Тамом, ҷаноб. Ай ҷайса қатъи ҷанговар бисёр корои хуба ба анҷом метиҳанд каса. Иншоллоҳ, ҷаноб. Елмаз, биё, Мурод камисара даст бидагӣ, чиёша ҳуйка. Не, ман килӣ надорам, намедонам килия дар ҷо мондам. Биҷам, Елмаз. Ҷанобам, як хов ай хов. Ҳеҷ чӣ ба ҳақиқат монандӣ надора барои кӣ? Ҷаноб, и одам картакелас ҳами кори кардагимон хуб буд. И одам дар пеш омуда мо ира ӯ чекаи дунё кофтанӣ рафтем. Манам нафаҳмидесам. Картакелас дига нест, Елмаз. Картакелас 2 сол пеш мурдагӣ буд. Зеҳро қатъи духтари маскагиам мурд. И Зайнабай Зеҳро Шанлира делаш маҳкам шид. Фаҳмиден, дӯстон? Ҷаноб, иҷа фақат ноҳақӣ шидесаз дар ҳаққи ман. Ҳеҷка мана нағз намебинад, на нағз дида дорам, на ҳадия медодагим аст. Шумо фақат Мурод мегем. Марҳамат ина Мурод. Ман рафтам, Елмаз. Дига ягон чӣ намехом, ҷаноб. Мехом дига истодан дар ҷое ки нағз намебинанд, мара намехом истодан. Ман рафтам. Домло? Бародарам. Домло? Ҳиҷрӣ? Санам? Ҳиҷрӣ? Сози ту? Ба тура ягон чӣ шидааст гуфта бисёр тарсидам. Натарс, намебинӣ созем ҳамамон. Биё иҷа. доме ки ай ҳама муаммоҳо халос шидем, ҳама хеле як тӯи чоркаса кунем бирава. Хайне? Домло, ҷоизай? Маълумай ки ҷоизай, Ҳиҷрӣ, ҷоизай. Ҷоиз боша, тӯй мекунем агане? Худованд, шукронай бепоён мекунем ки мо ҳамамон хонадор мешем. Тамом агане, тӯй мекунем. О, хонадор мешем мо.
ҷанобон ва хонумони олиқадр, дар рӯзи хурсандӣ дар ин ду ҷуфти навниҳол ҳаматона хушомадед мегӯем. бале, метавонем никоҳа сар кунем. Санам духтари Қодир ба хоҳиши хитон бе ягон маҷбурӣ барои ба ҳиҷрӣ ба шавҳар баромадан ба иродаи худ бе ягон маҷбурӣ қабул дорӣ худат? бале. шумо ҳиҷри писари Эрдан Санам Қодирия бе ягон маҷбурӣ ва бо иродаи худ ба занӣ қабул карданӣ ҳастед? домло, ҷоизай? ман ин савола ҷавобша медонам. Cevabını biliyorum. то мурданма? ҳо. Evet. шумо Заҳро Шанлӣ бе ягон маҷбурӣ ва бо иродаи худ Мурод Темурда ба шавҳар баромаданӣ ҳастед шумо? бале. шумо Мурод Темур бе ягон маҷбурӣ ва бо иродаи худ ба Заҳро Шанлӣ хонадор шуданӣ ҳастед шумо? чӣ хаб кардагия? чӣ хаб истодай? ҳо бугӯ. шата хӯрданӣ набошӣ, ҳамин ҳозӣ ҳо бугӯ. тамом. бисёр исрор кард. бале. дӯстони азизам, шумо дар ин рӯзи хирсандӣ шоҳидӣ метиҳем ҳамин одамода? шоҳидӣ метиҳем? ҳо, шоҳидӣ метиҳем. мо ҳам шоҳидӣ метиҳем. биёен дар инҷа имзо кунем. аз ҷо мехезем дӯстони азиз. манам шуморо тибқи қонуни Туркия ба ман додагӣ вазифашон моро табрик мекунам ба ин рӯзи хирсандӣ. як умр хушбахт бошен, як ҷаҳон ташаккур. шери нарайда.